Weg nyamburko mag ting'o jowuoth e boma ma Nairobi koro wacho ni gidhi kawo okang' mar keto arita ne ohandgi kinde ng'anyo kaluwore kod lal ma nyo giyudo bang' ka matatu margi nyo wang' kinde ng'anyo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, penjo pod to ntiere mathoth e wi weng'o mar nyamburkono. Ndalo achiel bang' weng'o mar matatu e apaya mawuok Ngong ka ochomo Nairobi, weg matatu koro wuok oko kod chenro mar rito mwandugi e kinde ng'anyo ma ochan kod Azimio la Umoja One Kenya. We will have the boys who are working in the matatu industry from all over the neighboring counties to come in to protect the businesses. Because what we've seen is that we've become a target. I'm not inciting anybody, but I'm saying it's just natural justice that you protect yourself against any aggressor before the police come. So this, we will counter it, and we are telling them, come again. This time is going to be different. Kata bed ni en okang' manyalo kelo lweny e kind oganda ka ng'anyo dhi nyime, Kimutai wacho ni ok en gi toho e wi arita ma obila nyalo chiwo, to gibiro mana wuok oko mondo gijiw tij obila mar rito mwandu kod geng'o lal ma giyudo e kinde ma ng'anyo timore. We are taking up arms against these people. We are not going to keep quiet and let our things burn. For those who are afraid, just stay at home. For those men who can protect others, come out. Because it appears they are overwhelming, and a lot of issues of saying we have to follow the Constitution. At times, the Constitution has got to be broken. If somebody is coming to attack you, use the same equal force. Bang' winjo sigand Kimutai kod lange manoramo ni matatuno ne owang' kod rowere mane nie ng'anyo, ne wagoyo ng'wech nyaka Ngong Road mondo wawinja ne dho joma timo ohala e alwora mane owang'e nyamburkono. Joram Simon tiyo e ondamo matin bath kama ne owang'e matatuno. Owacho ni ne oneno gimoro amora manotimore. Hiyo matatu ilitoka hii side kama inaenda Tao. Ikifika hapa ndio ikaanza kunyongoa, inataka kurudi hii side. Na ilikuwa peke yake. Sasa ikirudi hivi na vijana walitoka hii side ya huku, walitoka huku wakienda hivi. Sasa maaskari walikuwa pale wakakimbia wakaenda hivyo, matatu ikasimama hapa hivyo. Vijana wakakuja wakavuka hiyo baria wakaruka huko, ndio mmoja akakuja na mtungi ya 20 lita kama ameshika kwa mkono. Akamwaga mafuta kwa hapa mbele, mwingine akakuja na kibiriti akaasha. Jowetege mane wawuoyo go genga payo no komachielo wacho ni jok mane oweng'o ne owuok kamoro mopogore kod jok mane nie ng'anyo. Vijana sio wingi sana, yenye naonyesha ni maandamano. Nika group tu ya vijana, lakini iliyotokea bado mahali gari iliyotokea. Walikuwa wamefuata hiyo gari na wakakuja wakaenda kumalizia hapo. Kwa hiyo mimi sasa baada ya hapo, maaskari akawa na mchapa akamshika kijana mwingine hapo nyuma na akamchapa akamweka kwa gari. Sasa sikujua venye ilienda. Ni vijana. Wako kwa maana walikuwa wanatokea kwa mtaro chini, kwa karabati chini, wanafamia watu tena wanarudi hapo chini. Na pia askari walikuwa na kibarua hata wakati wa mvua. Chesi unaona walifamia mpaka hiyo usiku wakiwafukuza watu waweza kupita na wananchi wakipita na watu wa mguu. Kwa hivyo jana watu wamesumbuliwa sana hawa watu. Wachore ni onge nyamburko mora mane nitie apaya no seche mane owang' nyamburko no. Kendo thoth gi ne dok chien chiegni kilomita 1 gi kama weng'o no ne otimore. Hiyo time mimi nilikuwa nimetokea side ya Kawangware, huko ndio naishi, nikikuja side ya Ngong Road. Ndio nilianza kuona tension kwenye nilifika Junction Mall, naona gari zikirudi na wrong side. So hata mimi nikashtuka ni nini. Kimutai gi wuon nyamburko wacho ni jariembo ne ogogi jong'anyo. Ka jariembo wuon to ni kod sigana mopogore. The driver who was assaulted, had to run for his life, is here. Driver akaniambia amepata shida, amepatana na goons hapo Posta Ngong Road, na akatolewa kwa gari, akapigwa, alipigia akiwa analia sana. Walipiga mawe kwa windscreen ikapita. Kanimiss kapata next abiria. Pika mkampata, so nikaona hakuna mwenye za bush gari. So ndio nikaona hakuna, otherwise kufungua mlango ikataa, nikaipiga mkono na nikaokolewa na hiyo souls hapo. Nyakundi mane riembo nyamburko no bende wacho ni obila ne ochunga kai wang'o matatu. Na askari walikuwa hapo. In fact gari ingechomeka. Askari walikuwa hapo wakitazama. Hawakuita the fire brigade because ikianza kuchomwa nilia hata usaidizi hatuwezi toka. Walikuwa mchiza askari wakiangalia ingebaniwa. They watched ikichomeka. Nyamburko no bende ne onge kod namba mare marandika kata namba plate.
Wach ma joram chichgo nikech ne ok oneno thuolo mora mora mane nyalo bet mar golo namba nyamburko no. Hakuna wakati mtu angetoa namba plate kwa hiyo gari kwa sababu ilikuja hivyo. Na ungetoa hata kama ni wewe utatoka uanze kufungua namba plate utakutwa hapo uchomo ama upigwe. Haiwezekani. Wao hii ilikuja tu kama iko hivyo. Gimomiyo nyamburko no ne ni ndara seche ma nyamburko duto onge dara kendo tulo muoch. Gimomiyo nyamburko no ne onge gi namba ne mar andika kata namba plate. Gin moko kuom penjo madongo ma pod ibo tim nonro matut mondo ng'e ni adieri ni kanye. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni MCAs obwogo